borra re tlhoka motlakase gongwe le gongwe bana tshwanetse gore re ka bosigo e be babala le e be babala tshwanetse re nne le motlakase ba gaetso jaaka le re bona re le yana re tlile re lla ka motlakase o e leng gore re na le dingwaga di ka nna 3 re ntse re llela gore masepala wa rona Mahikeng Local Municipality o re tsenyetse motlakase mme ete ditletlebo tsa rona ntse di itase folletse yaanong re bona gore re tle ka a peaceful march re tlo go ikopela re itlise gore mang le mang a re bone gore tota ra lla ka motlakase se le dingwaga di le 3 re lla ka motlakase mme ete ga re rediwe mme a se one hela motlakase o re itelang ka one ke hela gore motlakase gompieno yana is the first priority ka gore go mariga ba gaetsho le dikgono dikolobile yaanong bo mme ba bagolo ba gatsela le mangwele le bana ba nkgamisi ba ya dikolong ba nkgamisi yaanong re utlwile tota ba gaetsho re utlwile man metsi e tlang ko morago e tla e tsenyetswa metlakase ka kwa ke itse gore bona ba botoka ka mo go rona mme hela re tlo go itela mo go Mayor Tshepiso Mphetlo gore a diragatse dilo tse di mo botong ele ya bone ele gore ba tla protecta human dignity ba tla developa Mahikeng mme a re bone go ntse yalo mo Mahikeng mo go senyegela go apele hela ke ka mo gore bonong gore tota re tlo go itela mme re santsane re letile gore re tlo go utlwa gore o tla a tshwaela a reng ga kopana le rona mme re tla boa gape re ha ile gore ga go diragale sepe re tla boa gape re tla yana re tla mo masepala ka goreng re tle go kopa motlakase tlhoba boroko ke motlakase e kgolo thata mo motsaneng wa rona wa Lekaleng e neng goreng re na le dilemo le dilemo re ntse re nna ko motsaneng ole re setse re fitile dingwaga di ka nna di le 3 go ya go di le 8 re ntse re nna ko motsaneng ole mme go sena nko e tswang le mina ya motlakase ditshenyegelo di nna dintsi bogodu bo nna teng le go tlhoka motlakase gore dira gore le goreng go se ka ba ganna le sepe se rena di fridge tsa rona ga re sa tlhole re itse gore a di a bereka or ga di bereke because di na le sebaka se se telele thata di sa dirisiwe jaanong ga ke itse goreng a gompieno jaana masepala o tla kgona gore re bolla matsapa a re a tshwereng because go lebaka le le telele re ntse re kopile re be re kopa le dikobo di premier's office re tswa teng re submitile maina a mantsi thata 200 and something a batho ba sena motlakase go tloga ka bo 2019 ntse re submita mare go sena onko e tswang le mina so re kopa motlakase re tle go kopa motlakase gore masepala e ke re thuse gore re kgone go kry-a motlakase through Eskom ntho e kgolo ke gore bosenyi ke bo bontsi ene bontsi ba batsadi re nna re le bosi ka mo matlong sa bohelo se baagi ba itelang ka sone gape go rela makhanselara a rona ha responde ba ineffective me next year ke ditlhopho tsone di local government elections ga ke le mo di kgannyen sentle me yaanong re batla gore makhanselara a tlileng gotla a tlile go controlwa ke rona ya ka re le baagi ke rona ra go ba romelang ra go ba signisa se re se bitsang performance agreement re be re ba appraise hana ko ntse ya pele go supa gore ba bereka ba sa bereke ra ba ntsha re lapile man khale re didimetse is enough ga gona motlakase ra tsenelwa botlhoka tsebe di rape di nna dintsi ba bang re bagolo ke bomme ba bagolo ga bana motlakase ba nna le bana ba ba lwalang ka mogare ga ntlo so ne re kopa boikuelo mo Eskomong le mo masepala tota re tle go kopa mo masepala ka goreng sa le re submita
re be re submita mo di-counselareng mo matoneng le ka mo re tlo go submita re ba betse 7 days but ga isinke ba re arabe after that. So that is why re tlile because of ga ra kry-a karabo and re tlhokile within 7 days. Re lla ka motlakase raitso motlakase o puso ile ya nna le mokento wa di swikiri mo mokenteng ga rena di-fridge le ha di ka tswa di le gone mme kana go na le botlolojana e leng gore ga ke itlhaba sonne gore ke e tsenye mo fridge ye a ga e tlhoke motlakase a se go tswa ko lefapheng la health a tota a ba re siamollela ka gore ga se nna hela ke tlhoka motlakase fridge eo yaano borra re tlhoka motlakase gongwe le gongwe bana tshwanetse gore e re ka bosigo e be bebala le e be bebala tshwanetse re nne le motlakase ba gaetso ga gona motlakase ga re sa tlhole re tshela mo nakong e le ya bogologolo ya dikgogo re ka tswa di ditlhoka tsone dikgogo mme ala gompieno re tlhoka motlakase. Re nnile le projeke ya motlakase ko lokaleng ka 2017 mme mo motsing o mošwa o leng teng ko lekaleng Eskom e setse e tswa ko lekaleng go dira planning ya go lebelela gore ke di-household tse kae tse di tlhokang motlakase. Mo planning ya bone ba lebelela gore the existing transformer e ba nang le yona a ena le capacity to feed or go connecta metsi eo e mentšha eo. Ha e le gore ga bana capacity transformer eo a ena capacity ba boela ko morago ba go dira planning le go costa budget ya bone go bona gore yaanong projeke go ra gore mo go tlhokega projeke or go tlhokega type 1 or go tlhokega type 2 ke dikgang tseo ba gaetso tsa Eskom. Mare as we speak Eskom e setse e tswa ko motsing wa lona e tswa le our technical team ba ka bo re Mokwena ba setse ba tswa ko le bo Melithando ba tswa ko Eskom for planning. So re emetse bone gore ba boele mo go rona gore ba re bolelle gore the final decision ya bone ke eng mo go connecte motlakase mo baaging ba ko lekaleng ba gaetso. Ke mahoko a ka ao kgosi a leng gore ke ne ke a ba mo moraheng ka kganya ya Eskom ke a leboga. No re lebogile motsadi man ba golo ba rona tlhe ba sokola ke motlakase yaanong probleme ya lona mo masepala ke communication. Nka be nne re sefa gona anong yana ga nka be nne le communicateile di-issue tseo le baagi ba lekalesa le receiveile lekwalo la rona kgale kwa and then ntse go submitiwa le di-list. So yaanong communication ke yone e sa engela go a mo radio mo le phasalatsa ela gore emma re ka kwano go aela mo radio mo le ela le communicator gore ba gaetso itseng lona ba lekaleng gore re rometse technical team le gale rona re se re bone technical team eo ka ko lekaleng ha re itse le dikgosi tsa rona ha di itse ka technical team e kileng ya tla ka kwa. So hanka bene communication ya lona ile open le ska direla diloko tla sa gatafole nkabe baagi ba ba sa tshagala ka mokgo ba tshagetseng ka teng re ba kopile baagi gore ba ska tla ka ntwa ya ka ntse bua gore disruption en re lekile go followa di protocols go ka molao sentle. So ke mo khotile mo le are gore re mo plekeng e wrong Eskom ke one dilang ka motlakase whereas
re tlhophile ma-councilora to represent us ka service delivery. Are you saying we are at the wrong place at the wrong time? Ke so se ke batlang go se tlhaloganya because of na a ke tlo go tshetsela morago tla go retsa MMC le Galatladi a ra kwalla ene o bereka le mayor re batla mayor or municipality manager a ra kwalla le Galatladi re kwaletse mayor or municipality manager because of ke a makala ha re go tlhela go nna le project ka 2017 blah 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 blah. So rona motsolo wa rona ha o montšha, let me say motsolo na le 6 years old established ra makala go tlo na le project ya 2017 e ne tsengetsa bo mang ka go na le mama fa khala taboga go bo premier's office kae ne ke kopatla go ikarabela gore no le mohita kae ka 2017 ne ke kopa mamatla go tlhalosetsa gore ke procedure efeng e re followileng e re ha re sena go tlisa lekwalo la mogwanto be le gone le taboga lo ra araba go ra re lona mo di office le dumela mo strike. This is a peaceful strike. So go tlo go heletsa go nna gore nyanong re ntse dilo mo controlong ka gore go na le batho ba ileng gore lo adile go dikobo go di bete go ka le lebetse gore lo are representing us as community members. You are not representing magaya go ganyena or bana ba bolona ke rona re le tlhophileng to be here to make sure gore cra service delivery ga se favor gore re be re kopa motlakase re kopa re lapile ke go kopa no. So ne ke kopa mamatla go addressa gore so se ga se sentšha motse o le o na le bo ma 10 years 20 years o le teng. Mme Galatladi ke dutse ka kwa wa re project e tlile ka 2017 ke dutse ka kwa ka 2019 a o ra gore project e sale e tla ka kwa budget e ne le yona fela ya 2017 gore re go tsenyediwa motlakase because of ke dutse ka 2019 2020 go tsentswa motlakase ka kwa ka ratlodiwa le mme o ratlodiwa ga tsengwa motlakase ka 2021 contract teng e tsamaile e sa patelwa ke masepala be ba tlogela ba sa fetsa be ba tsama still re ntse re submita dilo tsa rona ba re ga gona sepe se re tswalang mosola mo godimo ga mo mano ba gone go dirwa di infill go dirwa type 1 go sa dirwe type 2 khale gona no nyana go go tsenyediwa ba ba ka mo moraga 15 rona ba re leng ka fale khale re dutse ka mo more than go na le ba ba more than 8 years ba dula ka fo mare ga bana motlakase so se buang seo ga se sone ba tla ba go tshasa bo mo matlhong ba go ra ba reng go ntse yana le yana ke kopa gore councillors le nne le bonnete ne re bereka le nna ne ke bereka le re khate ke mang councillor Motshabi ha ke tshabe go mmua councillor Motshabi ha sa araba le di number tsa ka nna o 2 ha sa araba re tlile mo ranna mo boardroom ka fale re na le bomme bale re tlhalosa gore re llela motlakase ga iseng ke be re tle ra arabiwa re ntse go boardroom councillor Motshabi le ene no le Thando o ne a le teng mara ga iske be ba ra arabi ga gona sepe sa bone se leng goreng ha o se retsa yana se na le mosola so ke kopa le re thuseng ga rena motlakase di dilo tsa rona di a senyega tsa motlakase di a senyega re rekela mo pitseng mo tšheleteng e siong ke a kopa ke a leboga bagaetso ke tle go tlhalosa process ya mama o nile ko lekaleng ka 2019 ga re tsaya data or re tsamaya mo metseng re tsaya database ya batho ba sena motlakase o botla go tshimolola ka 2017 go ra gore database eo e sa le tshotswe ka 2015 or ka 2016 ga re tse data gone jaanong ga re sena re tsaya automatically e be le gore tla re go tsetse go tla go tsengwa motlakase re ya motse le motse re tsaya batho ba ba tlhoka motlakase ga re sena re tsaya dipalopalo tseo le maina ao a batho re ta re kgobokanya re consolidate re isa ko Eskom jaanong ha Eskom e tla go tsenya motlakase ya be e setse e receivile maina ao 2 years or a year before
so ke process ba gaetso ya Eskom ene ke batla go bankanya seo re Friedman ke ne ke re dio tse dingwe a re neng le boammaaruri ha ke na le baka la gore ke tle go aketsa baagi ha gona le baka leo ene ga re na mabaka re le makhanselara a gore re ska ra tlotla baagi ra ba respecta because re mo ba re leng teng ka bone so ga re na mabaka ape a go ba aketsa ene ga ke batle re nna re provoke dilo tse leng gore at the end of the day di tlebe di re tsenya mafoko a iseng one or mafoko a leng gore ga ra bua ga go ne go acceptiwa memorandum go tile go tle mayor or representative ya gage ke representative ya ga mayor ga na le baka la gore a ska a tlotla baagi wa ba tlotla ke mayor wa Mahikeng and o respecta baagi same as all of us so ga ke na le baka ene ga re na le baka la gore re tle fa re itse gore botlhokwa jwa motlakase bo kanang kang re be re tla go bua mahoko a ileng gore le ka moso hanka ke ka lorama makare ka moso lwa go kreya motlakase I will be lying to you so hanka ke ka re hela yana ha lo tswahano ha ka moso e bile ka moso hanka ke ka re yalo ke ze planning ene rona le Eskom re bereka ra berekisana jaaka re le puso re na le 3 spheres of government masepala o gaufi le baagi ke sone baagi ba tla mo masepala ene ha ke re gore ba ene ke batla go correcta so se sa gore gora gore baagi ba wrong baagi ba tlile sentle mo masepala kopa re se correct ene ha lutlile ba gaetso ke gore Eskom de diswai e sa tseyeng badiri ba yone ba re tsamaylo go tsaya maina a baagi ke rona makhanselara le di-ward committee re tsaya maina a baagi re tsa collectang data e re tla mo masepala e tswa mo masepala e ya Eskom planning ya Eskom ke planning ya Eskom ga gaetso as parastatal ke bone ba itseng di-coffers tsa bone gore budget ya bone e ye mekae ga re laole hela jaaka re le all spheres of government le rona go ya ka molaotheo re laola budget ya rona so ha re laole budget ya bone ba re bolelela gore budget ya rona e limited and the reason all of us ba gaetso we know gore lebaka legolo ke gore ga re kgone go afforda motlakase ga ra afford motlakase go na le di illegal connection go na le batho ba sa rekeng motlakase so Eskom high budget ya be ikupile ko National Treasury because maikarabelo a Eskom ke gore ga ba collecta revenue ba tshwentse ba service ba bangwe mara ha ba bangwe ba sa kgone go reka motlakase bontsi bo sa kgone go reka motlakase ga ke ba buelele ha bontsi bo sa kgone go reka motlakase budget ya bone e nna nyane go gore e address di needs ka bonako tsa baagi jaanong way forward ya rona ke ye ba gaetso e papa natla ka yone planning ya rona jaaka ba setse ba tswa ko lekaleng le Eskom gona le councilor Motshabi gona le councilor Malakaje Shakara gona le lekaleng ke itse re na le makhanselara ka nna mararo gona le councilor Segwe ne ba gaetso ra go nna mo fatshe re tla ka letlha le re tleng go boela ko baaging re ba fa feedback ka planning ya Eskom gore Eskom e tla re bolelela gore budget ya bone go addressa issue ya motlakase ke a jara efeng
a ke re budgeta jara le jara bagaetso ra mo protect a ke re le re biditse gore re ba bitse a re mo protect a bue sa se buang a fetse then we will caucus re le baagi gore where to from here. then re tla Thank caucus you. Eskom e tla nna mo fatshe e re bolelela ka planning ya bone ba re bolelela gore ke jara efeng e batlileng go isa motlakase ko baaging ka yone ga e le gore ke 2025 2026 ba tla re bolelela ga e le gore ke 2026 2027 ba tla re bolelela ga e le gore ke 2027 2028 ba tla re bolelela a kere jaanong rona mmereko wa rona ke go communicate le bone ba re bolelele decision ya bone gore okay gona no jaana lo tshotse di-coordinates mo baaging so because lo tshotse di-coordinates re boleleleng gore a lo a go tsenya type 1 a lo a go tsenya type 2 ya ka mamantse a bua or lo a go aga transformer wa ntlhaloganya or la go strengthena di-line tsa nyena lo oketsa voltage a kere ke engineering language ya bone e ka tlhalosiwang ke bone botoka gona le nna so Eskom re tla ba kopa gore tla letleng go tlhalosa ka language ya lona ko baaging gore lo re tlhalosetseng gore ke la go lo budget le leng motlakase wa go tsena leng go ya ka plane ya lona jaaka re le puso re dirisana mmogo ke a lebogara yaanong ne ke kopa hela go itse gore yaanong meeting wa teng o ka tsana go e kae gore a ke re wa re setse ba tswa go ira assessment so go tla ra gore tshwantse ba busetse report mo go wena o re tlhalosetse gore ba tla re bitsa leng re tlo go nna le bone re utlwe gore ba reng re tle re he baagi feedback a ke ra re batla gore baagi ba itseele molao mo matsogong ba eletse ba tlile kwano e le gore lo didimetse ya ka gale ha lo re fe feedback e be yaanong ba simolola ba nna out of line hela ya ka ke ne ke buile gore ne go le unnecessary gore nka be re le mang ka be le communication ya rona e re submitileng before so yaanong re tla re ete re ba mokotla gore lo a go nyamela gape ya ka le ne le nyametse gore re be re heletse re le mo ka se sebaka ma-councilora mo go rona ba di-ward councillors sa bui ka bone they are unreachable, they are incompetent. So that is why re le mo re itlisitse rona re le baagi ba na le list e re submita mo gone sa le ba e kreile jara tse pedi tse di hitileng tse ba tla ba ntse ba di kreya ke ka mogo ya re letseng re le re tle gona no mo re ikise go meyara ka gore o ka re chamber ile ya ba hotetsa ba tshaba go bua dillo tsa baagi so ga ke itse ya ka gore budget e tswa jara le jara ya no re ka kgona gore a ka e tswa jara le jara e be le gore rona gate re tla morago ga dijara tse tlhano na a kere ga gona le a need ya ka entse yana lo a nna mo fatshe le re baagi kiba ba 253 ya ka ba ntse mo listing ba tlhoka motlakase a ha re ba tsenye mo budgeteng re ira di budget le rona go re berekang teng ra tlhaloganya le gore di budget di tsamayang so ha e se gore go le hihela nya re togo we are learned and we know the processes tso bua ka tsone tso tsotlhe ra di itse le ka sekgwa sa engineering ba bang ba teng mo ba engineering le bona ba na one so ya nong ne re kopa hela gore re kreye feedback ya gore motlakase wa go feleletsa o tsentsweleng and then re kreye report ya gore batho ba ba tsong go ira assessment ha ke itsintse ba le ha ya no ba tswang go ira assessment ba ka re bolela gore assessment ke ingela and then decision ke eng re tle re khona go signa memo re khona go golla borre ba mapodisa ba rona ba ikele gae or ba bang ba boele mmerekong ka ntla gore go na le dinokwane go ntle kwa tse di tlhokang attention so ke ne ke re ke tlhalose yana gore re ya go kopa batho ba Eskom to form part of us go community meeting ra go ba kopa ra go ba kwalela re ba kopa gore
tla yang lo tlo go nna part of the meeting mme re kopa gore ha meeting o tsena ka gore ke batho ba ba e leng gore ba na le go bereka ka di-emergency thata o nne mo gare ga beke and then ke ne ke ikopela gore lo re feng 14 days ya go dula mo fatshe re plane and then re tla communicate le di-contact tse di mo gore and then re tla leng venue kae nako mang 14 days re tla be re setse re kry-ile response go tswa mo masepala gore ba go kopa ba go tla le batho ba Eskom ba tla go dula ha and then like re kile ra bua le mo di-meeting tse di fetileng gore le planning le yona ke re mo teng ka gore le rona re rile re batla go bona lotshanyana e tla ka dipalenyana tse pedi tla e keleketlega ya ka kwa re go sa communicate wa le rona ha re ka ke ra e letlela gore e tsene go motseng e ira dilo tseo yaanong a re following di processes tse ausi a re ngotla ka tsone and then re emele 14 days yeo mme yaanong ke go simolola gompieno a ke re 14 days okay a re emeng pele e tla and then ba bane ba ira assessment ba ka re hela ba re riana gore re kgone go itse gore re eme ha kae ba gaetso a ke re no Luthando ha idira assessment ha idira le one o khapa batho ba Eskom a ke re a re emeleng feedback ko community meeting will bring those people mo community meeting a ke re mo re tle mo memorandum re tle go discussa mo memorandum ha ra tla go fana ka feedback so ha lo re lo fe feedback go ra gore ga go tlhoke gore community meeting so ne ke re itse ya le gore a re yeng community meeting re tla re fa feedback ka yone batho ba neng ba tsaya di coordinates ba tla re fa feedback ko community meeting motsamaisi ene ke kopa 14 days ya rona a ke re go la boraro today a ke re ba gaetso a 14 days ya rona ke kopa gore e simolle mantaga ke holiday a simolle Tuesday Monday ke Tuesday a 14 days ya rona ka bona are utlwane ba gaetso lo tsatsi lone la go fitla a kere le tsatsi lone le a go fitla wa bona a re ska ra chakalang thata yalo lonkgakolotse sentle ka mokgori imetsweng ka teng mantaga ke holiday ne ke lebetse motho aka Tuesday starting from Tuesday 14 days because remember 14 days ha ire gore we can still meet before the end of 14 days akere are tseng yalo kopa re tse Monday ke holiday motho aka a re tsimolle sentle ka Tuesday re mo kopanong re tshwantse re gakolle MMC sentle ke re meeting ke wa rona se wa gage so yaanong ene o irile meeting wa gage wa ntlhaloganya so le lona we are here re salwane re follow the relevant protocols gore tomorrow ha re eme go khoto be re mo gotla ka magoko ga gore o re kupile 14 days re go ifile why are you failing now because of ke bilela ba sa bala memorandum wa rona sentle gore re na le di act tse di re guidang access to information wa ntlhaloganya re le baagi rona ra tshwanna go lwa mo pele ga bone wa ntlhaloganya so a re mo ke kopa re mo feng tšhono yone eo matsatsi ona tlo go fitla wa ntlhaloganya so kgangkgolo e re tleng ka yone today ga se go lwana batsadi ke go tla go ba gakolla gore mereko wa nyena ke o wa ntlhaloganya a ba tsaya memorandum ba go ipalla sentle go bontsha gore a ba o bala 14 days itlatla e siame Tuesday ya ikgakala gore ka moso re ha re compiler report ra go ema go khotla a ke re di lawyer ra di temo pele ga rona be re itse re ema ka something concrete thank you chair no ba ga itsuki ya o mahoko
le nna ke kopa mo go lona gore a re simololeng 14 days eo ka Tuesday ya go hitla re ntse more than 6 years re emetse motla 14 days yone nnyane thata so ne ke kopa ela mo baaging gore a re emeng 14 days re tla counter from Tuesday and then ya ka ausi a buile gore o tla boela mo go rona even before that ya no ne re kopa hela gore mme a re saenele di memo tse pedi tse re nne re nne le bopaki re khonne go goroga mo mogwanto wa rona ne le peaceful march regarding to service delivery, but our priority ne le motlakase. We can't survive without electricity. Re sendile memorandum wa rona mo go MMC le Galatladi o ileng gore ne re sa mo plana ne re expectile gore Tshepiso Mphetlo executive mayor o tla itlhagisa ya ka itlamile a re e tla nna ene modiredi setšhaba. So o khonne go sia o rometse representative ya gago from infrastructure le Galatladi. So ga re a khotsofala re le baagi ba kopile 14 days. Ba nagana re 14 days e ka se fitlhi. Re tlo go ba gape re tla go kopana re le baagi re tla go utlwa gore response ya bone regarding to issue ya rona ya gore re kopa motlakase ya ka ele our basic rights ya gore re khone re nne le ditlhokego tse re di tlhokang ga re le fela ka motlakase ko lekaleng re la le ka metsi re la le ka ditsela ga gona mebereko. Unemployment is too high, that's why bogodu bo le bontsi. So ga ra khotsofala re le morafe but me re dumalane gore a re ba fe 14 days e ba itlame re tla se se le mo sa ikare re tla feletsa re le go khotla tshekelo ka gore e ka re botsukuna be bo bontsi go mo local municipality go tshamekiwa ka tselele gotlo mo ka service delivery. Issue ya gempie go ne la motlakase, so ga ke a khotsofala ka gore motlakase o sa le re o lwela go tloga bogologolo ntse ba re fa di 14 days di watwate. So no yana ba reme 14 days ba re fa feedback ya bona 14 days ga re shoka taba ka gore ano ga ba re boleleng bontlha bo serious gore a ke ka motlakase o tlatla kgotsa sampa re tla go omana gape kgotsa sampa re tla emela gape another gape 14 days engwe gape go ntse go tenya reme ga ba ise ba kry feedback jalo le jalo. Mme hela ga ke se itumele nna ga ke itumela go tlhelele ka gore ke bona ka re masepala wa rona wa re feile mo go tseleletsele ka go baagi ba bogologolo ba sa le balega ba ntse ba llela so sewane sa le re ditsa di memorandum go itlhela le gampie kwa mme ano re tla nna re ntse re letile 14 days ga ufi fela ga se gore ya gore tsa lobaka ba re isimolle beke tla mme re tla isimolla beke tlang ga gona bothata bo bontsintsi re tla ema re tla leta e re July ga simolo ga be re tsena re tlhakatlhakana le bona ga be le gore ga ba rarabe in 14 days time re le baagi ra go tla romana ra go tla relwa mo 14 days a hela ba sa rarabe ka se a re phatlaleng sentle ela re tsameng re eng go re tswang teng o sala mo ira se a se irang ha re ditsene rona re le baagi ba lekaleng re kreile response Motlakase,